Kajing ilekai netball kabalese kadang long thamai Haribhoi district. Bat lese kababun kipajba hakanek district kim syampat layo bansakhi. Henry lasdang hnen gasngi. Hakabala penlong ya lempung ilekai kabasisngi. Hakabaka Netball Association of Haribhoi district harangkat kajing trilang bat ke Netball Association of Meghalaya. Hak arpo terik urisau arjar arpsan kala penlong ya lempung ilekai netball ya kabelatip kumga Haribhoi Netball Open Tournament. Ya kabala penlong Hamadan jangka Auxilium High Secondary School. Kini kelempung ilekai netball kadi kebatang cisngi ban hagane kesngi lawan banishim benta hadu khatlai teligi kenhon kentup ya gi kenthai bat kisenrang. Ya kini kelempung hagapor step lawan ban pelipaj ba daw ba bad hok nong mali beri orang basenong kesenong mautunum bat lawan ban penhap perda hagapor janmit daw ba Matthew Makodo ubadeu MDC Shusi jangka VPP na nongpo syaket CDC. Hakajing nalang jangka Sister Mildred Kars Imli kepada Secretary jangka Auxilium High Secondary School uba Las Forios Marngar Presiden Netball Association of Haribhoi lembat kiwe-kiwe. Uba Las Forios Marngar Presiden Netball Association Haribhoi District. Ulai itu bagane kajing ilekai netball kadek bedang thamai bat Haribhoi District kadang dei kesin ke ban ningkong balayo ban penlong kum gane kejat jing ilekai. Bat ulai itu ro bagane kajing ilekai bala penlong hagane kesngi ka long ru kumshi benta banjit ya kin nong ilekai ki ban mi khmat syaka Meghalaya Championship ka ban salong ha kin gi khendiat sngi ki ban wan. Ha kajing ilekai final laikun hapdeng kan Nomiwell persya ya ka Anthony United jong ki senrang. Bat ka Anthony United kala penrem no ya ka Nomiwell. Bat nagliang jong ki kenthaipan laikun hapdeng ka Anthony United persya ya ka Net Star bat ka Anthony United kala penrem no ya ka Net Star. Bat hagabakut nakaliang jong kinong peniat kilasam dagi kusnam shikinong job kum kedak jong ke jing ai mensim ni kinong ilekai. Nakaliang ka jungi jong ka Netball Haribhoi Association ni tempau ke jing sungu ba nakaliang jungi kum ka association nilala ban pelong ni ke tournament ke ba Cisngi ke ba menta ka sngi bangi sedang ni ke tournament long ba ke jing ilekai jing kena na ko Auxilium High Secondary School bat ka next start ke ba menta ka game kedang yai ketika game ke batmai apo kajela Meghalaya jingi ke berapoi pada apo Haribhoi jingi le introduce ya kene ngila announce ya kene handa duka sni shiko tarik ngila ay ka dimbo game bat menta ka sni arpo tarik ni pelong ya kene ka game ke bashi sni bat kila don ki school ki bawon simenta ki kena samlai ke bawon simenta kajin khatlai teli ki tim nyau teli ki tim lagi kenthai bat reu teli ki tim la ki shenrang ini tempau bajing sungu ya rajing wan simbentalang juke way lagi way di distrik untuk west hasil ban sapoi sibit ban simbentang ada deka jing ilekai jong kene netball kene netball kene game ke badang thamai gong kene ini tempau ba ni kentui ki samla jong kadong kathan kanta Haribhoi district bagi de ban ye ki jing ilekai bat kum ban nitip bakane ke jing ilekai ke bakhamlok interest ban ni kuwe ki jing ilekai lara pipe jang ne ki jersey jingi kamdon ni ki number kidon lagi jong ki position ni ki bakin yang bat kimla ban ilekai ban tur ne ban tham ne ban tungku we de kadon ban ilekai jong ki tang ban don position ni ki bat kimla ban bat ya ko bol ru pelat ya kalai second kata ka de rukom ban ilekai bat kila ban marek tang ki jaka kidon Diga game ko interest bah do kata-kata mar hap kan mau dia ko position la jong ihaban kan mau ya ke bagi pong ya ke jersey jungki bagi shooter ada ki defender dan ki goalkeeper gidon sibun ki nimla ban batai lut angne in sabata ya phi bat ke game mo sai sen ke game so tana do kata-kata te Haribhoi jungi mentangi la pensu thet la sedang ban ngej ba ke game ke ba la bun ikun samla ki hap ke berit in yo benta ke game bagi pelong benta kasni di pelong ro bangin jet ki samla banyisim benta syaka Meghalaya Championship ke ban salong ha upnai di Sembar bagi satu nyat ka Netball of Meghalaya upnai di Sembar.